Ja! Utišnice. Dio su našeg svakodnevnog života. Oni su oko dio koliko su stvari, ali okej. U mojoj sobi furaju na 4 utišnice i 5 dodatka na svaku večer 20 utišnice. Puno utišnica. I koristim sve utišnice, to je nevjerovatno. Sa razne stvari. Za kuću reći je pričam. To vam govore samo zato jer idem u elektroškolu i sada se kurčim. Kolika jabuka. Treba mi 3 dana da je zagrizam. Tako je, 3 čaže sam mehatroničara, sljedeće godine maturiram. Fuck me. Morat ću ući za maturu. No šta sam naučio u ove 2,5 godine, neću danas prenijeti da vas jer nisam ni profesor, ani štreber, a nije ni da sam puno naučio. Nego danas ću vam ispričati kako bi spržala struja čak ne jedan put nego 2 put. Priča se počeo na jedan sunčan dan. Možda je bio tmura, nisam zihar. Možda čak i bio kišoć, napoga. Ne znam dio. Ustajem se ja, dosta mi je svega, onako čim vidim sve oko sebe i odmah se vratim na spavanje. Gotov dan, idemo sutra. Dan kasnije ustanem se odlučio, danas idem u školu ipak. Ne želim da me izbacio iz škole zbog izostanka. Mislim da to je bila srijeda. Bravo ja. Odem ja u školu i kao prva 3 sati imam radioničke vježbe. Oho. I na tim satima sam trenutno sastavljao strujne krugove. Za one koji ne znaju šta je to, utišnice. Nije baš tako, ali dobra je. I to je bilo prošle godine. I da, na taj dan sam spržao. Kako točno? Ja sam veoma umoran, mogli smo to već i predvidjeti i lijepo ja sam radio svoj rad, radimo u paru, ja sam taj dan radio sa dobrim kolegom koji se svakodnevno drogira, zna čovjek šta radi. I vidi se da ima točnu viziju života, pao je razred, moj čovjek, nemojte se drogirati. Lijepo, ja završim strujni krug i profesor ispituje. Profesore, dođi dođu. Mjesti se, molim te. Lijepo, ja završim strujni krug, zovem profesora da ispitam. I dođe on ispitija. Sve lijepo prolazi. Ispituje on, gledam, džim, dobro radi, opalam on. Nije tako loša. Mogu li ti koji 5000 upisam? Ja, da. Može, profesor. I kako on tamo treba ići stuđi krug, zašto da ja ne zajedno s ovo? Idem ja dotaknuti žicu. Ja sam je dotaknuo. Vienac sam otišao na Himalaje, tamo sam lijepo uživao, uvežao, pio koktelčić. I onda odjednom, bab, evo me natrag ovdje, opet sam tu. Profesore, ja sam sve ok sa mnom. Ovo mi je bilo jako čudno. Profesorova reakcija. Mrtva hladna. Ok, lamon, nema frke. Evo ti lamon 1 i 5. Može. I tako završio dan. Osim toga što sam morao ići opet u školu. Fuck. Drugi put. Isto je bilo u školi. Bila na nekih satova. Radili smo kao na strojevima. Profesor kao običajno, svi profesori me mrzi. Uvijek me stavlja u grupe s najglupljih bosova. To je nevjerovatno. Taj profesor, niti jednom. Svi su razli osim jer je barem jedno bili s nekim likom koji zna šta radi. Ja sam jedini koji nije bio. Nikad. Naravno, zato sam tu bio ja. Ja na kraju vremena odustanem od ovog rada jer taj dan sam bio full drkan i nije bilo do života. Nema smisla, ali uživam je, lijepo ležim. Kad profesor dođe, pitaj si gotov. Ja ne želim dobiti neki tamo neopravdane. Jesam profesor, gotov sam. Ajmo to testirat, Ja pokažem skoro ništa, ali on te ide testirat. Odem, on to testira, ja profesor je dosta. I onda tako žice. Bam, tres. Opet sam na Himalajima. Yes, konačno. Opet imam koktelčić, ali ovoga puta koktel je imao malo drugačiji okus. Ovog puta je imao okus ponosa. Šalim se, nije. Taman dolazi treba na Himalaje i bam, evo mene natrag. Jo, profesore, zašto ste me vratili? I tako se vratio u realnost. Pošaljem profesor van, bio sam tužan, lažem, nije mi bilo briga. Htio sam se vratiti na Himalaje, fuck! Otišao sam doma, igrao sam LOL i taj da sam igrao. Pukne me jedan put bez takom pola helti mi skine. Idi u kurac više! Onako s ekipom sam igrao do 8. Lige, pa jebala ja, šta je ovo cijeli ti? A di je Kenvo? Di mi je Kenvo? Kenvo, koji kurac, tvoj lady je došao 5 puta kod nas. Bar mi kaži SS nešto, jebate da znamo. Da ljudi, non stop promo. Znači niko od njihovog tima. I onda sam 8 išao van, rokat se. I'm just one dude. This is my friend. Oh, really nice to meet you. Stari, ja više nisam takav, ne igram ni LOL, jer mi kompjuter neće LOL, a ne idem van jer radim content, jer treniram.
No kad mislite da je moj prič došao kraj, jučer se desi jedan incident, prekjučer. Znači lijepo ja stavim toster, da tostira sandvič. I onda se grijeta peći, uživam, natrag sam na Himalajima. Tri minute kasnije mama dolazi, ona ide kao da bi zvadi toster. Kada je ono BUM! Nestane struje u cijeloj kući. Mama kaže, svjetlosne efekte je vidjela na tosteru. Toster se cijeli spržio. Šta se desilo? Slučajno se jedan dio kabela tostera ostavio u tosteru. Spržio se kabel. Oh my god. To su bile neke od mojih pajdaških priča. Gotov je glas. Ako vam se sviđalo, kažete ekipi za mene. Vidimo se. Veliki momenti ispred mene. Oh my god. Oh my god. Idemo se sprži po treći put. Oda. Ništa, šalim se. Nisam tako glup da se ubim. Ali sad barem imam thumbnail.